Il-frott tal-investiment tal-Iskola Medika ta' Barts Fawdex se jibda jidher dalwaqt. Dan hekk kif minn Settembru li ġej, din l-Iskola Medika se tibda tilqa' l-ewwel studenti. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u r-rappreżentanti ta' Barts u Vitals Global Healthcare, intqal li l-interess għal din l-Iskola Medika kien wieħed qawwi, tant li daħlu 170 applikazzjoni. Vitals Global Healthcare se tkun qed tħallas 10 boros ta' studju għal studenti li jixtiequ jistudjaw fl-Iskola Medika ta' Barts Fawdex. Fi kliem il-Professur Anthony Warrens, dekan tal-Iskola Medika ta' Barts, dawn il-boros ta' studju se jingħataw wara proċess bir-reqqa minn fost l-applikanti. Everyone will also have an interview in order to ensure that somebody has the right attitude, motivation and personality for a career in medicine, but we also need them to be academically very able. And beyond that, the scholarships will be awarded to the people who perform particularly well. Again, these will be transparent criteria based on the quality of their performance in the assessments. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Chris Fearn irremarka li dawn il-boros ta' studju huma frott tar-relazzjoni eċċellenti li hemm bejn Barts u Vitals Global Healthcare u li skont ħadd ieħor jista' jgħaddi mingħajr din il-kooperazzjoni fil-qasam mediku. Min qiegħed jgħid li jaqbel ma' Barts imma ma jaqbilx mal-iżvilupp ġo Karen Grek, ġo Għawdex u ġo St. Luke's ma jafx fuq xi qiegħed jgħid. Ma jistax isir l-iżvilupp ta' Barts jekk jitwaqqaf l-iżvilupp tal-isptarijiet ġodda.